Dakle, da zapamtimo još jednom, čovjek je ono što osjeća. I verovanje naše je stvar naših osjećanja, a ne našeg znanja. Znači, stvar je emocija, a ne inteligencije. Mi verujemo u Boga. Stvar je vere, znači osjećanja. Ili ne verujemo, opet stvar osjećanja. Koje su to metode kojima se služe sekte u svojim mentalnim manipulacijama? Ja ću vam taksativno navesti kratko, sa kratkim definicijama. Prva stvar je sugestija, znači koja ima težište na delovanjem na osjećanja. Znači, to je jedna vrsta nagovaranja. Zatim, persuazija, to je ubeđivanje sa delovanjem na inteligenciju. Zatim, deprivacija ili lišavanje. Lišavanje socijalnih veza, lišavanje sna, lišavanje od pojedinih vrsta hrane, što rade određene pseudohinduističke sekte, takozvane hipoproteinske hrane i tako dalje, koje stvaraju žestoke poremeće metaboličke i endokrinološke, tako da, na primjer, kod devojke može doći do poremeća menstrualnog ciklusa i tako dalje. Zatim, deprivacija sna, ponovo to ističem, jer se izmenom ritma dnevnog i noćnog, znači cirkadijalnog, izmenom dnevne aktivnosti kada je u prevazi takozvani simpatikus, znači nervni sistem automatski van naše volje koji nas priprema za dnevnu aktivnost, i parasimpatikus, noćni, da kažem, deo nervnog sistema koji noću funkcioniše, koji nas stavlja u fazu mirovanja i odmora da bi se pripremili za naredni dan. Ako se napravi inverzija toga ciklusa dnevno-noćnog, ako se poremeti odnos simpatikusa i parasimpatikusa, znači nervnog sistema koje deluje u toku dana, to je simpatikotonija, i noću, to je vagotonija ili parasimpatikotonija, evo šanse da se napravi jedan strahovit disbalans gde čovjek može već trećeg dana da ispolji kompletnu sliku skizofrenog procesa, a da taj čovjek nikada nije bio skizofreni bolesnik. Samo time što se lišava sna ili mu se pravi inverzija dana i noći. Zatim se primenjuje hipnoza, često puta uz muziku, što je tipično za pseudo-hinduističke sekte, kod grupne primene, uz muziku, uz istovremeno vrlo dramatične oratorske propovedi i tako dalje. Zatim se vrši grupni pritisak, takozvanim bombardovanjem ljubavlju. To je tipična manipulacija uz neutralisanje ja osjećanja i posticanje mi osjećanja. Znači, više ja nisam ja, nego sam ja mi. Uz posticanje osjećanja krivice i posticanje procesa regresije ili infantilizacije. Znači, da se ponašamo kao deca, da regrediramo na niže stepene svog dušnog razvoja. Tu je onda tu je postupak depersonalizacije, obezličavanja, jer svi mi postavljamo pitanje ko sam ja i šta bih želeo da budem. Znači, ego percepcija, ego ideal. Zatim se ide na takozvano repetitivno beskrajno ponavljanje, najčešće u vidu mantri, što je tipično za sektu TM, ili maha mantri, znači velikih mantri, velikih tajnih reči, što je tipično za Hare Krishnu, gde se meri hiljadama puta ponavljanje jedne te iste reči. To repetitivno ponavljanje, stalno ponavljanje, često puta danonoćno, a najčešće između 2 i 7 ujutru. Znači, upravo kad je vreme za odmor, kad je vreme za parasimpatikotoniju ili vagotoniju, ide se na stimulaciju i time se ruši moždana funkcija. Uzgled rečeno, ova sekta Hare Krishne u okviru svojih manipulacija, mentalnih manipulacija i depersonalizacije zahteva i promjenu imena. Znači, vi niste Pera ili, ne znam, Milica, nego sad ste, ne znam, dobijete ime nekog od bogova ili nekog od satana iz pseudo-hinduističkog arsenala. Postiže se efekat brainwashinga, znači isprednoga mozga, ili fenomen takozvane prazne sobe. Ono što je cilj, na primjer, jedna od sekti kao što je TM,
postizanje takozvane svesti bez misli itd. itd. Zatim se vrši ilegalna farmaceutska ili medicinska praksa. Možemo o tome kasnije da govorimo više, jer to je jedno od problema koje posebno interesuje lekare. Zatim se vrši distribucija psihoaktivnih supstanci. Čuvajte se poklona raznih droga. Satanističke sekte i sinkretističke sekte u okviru svojih rituala, takozvane mise nigre, crne mise, koje u stvari predstavlja parodiju mise u katoličkoj crkvi, ona u tim situacijama besplatno distribuira određene droge, najčešće marihuanu, ali ne zaobilazi ni heroin, gde se posle jedne doze može da uleti u zavisnost, da bi vam kasnije to naplatili veoma skupo. U okviru te takozvane pompe diaboli ili đavolske svečanosti, koje se najčešće odigravaju te svečanosti na opskurnim mestima kao što su groblja, noću i tako dalje. Ja vam to mogu ilustrovati primerima. U malom mestu kao što je Smederevska Palanka, u toku jedne noći je oskrnavljeno 125 grobova i grobnica. Cijelo mesto je bilo na nogama, mene su konsultovali šta ja mislim o svemu tome, da li je to neka verska netrpeljivost i tako dalje. Ja sam rekao, vidite kako su postavljeni krstovi, imali nekih drugih simbola i tako dalje. Vrlo brzo su nađeni krstovi izvučeni iz zemlje i postavljeni sa kraćim krajem pobodenim u zemlju, što je znak satanizma. Da li je bila manipulacija sa nekim od pokojnika? Kaže, jeste. Upravo pokojnica koju je porodica ostavila u kapeli da prenoći do sahrane, ujutro je zatečena u sedećem položaju u stolici. Možda da mislite šok porodice koja je zatekla svoju pokojnicu u sedećem položaju narednog dana na groblju u Smederevskoj Palanci i tako dalje. Utvrđeno je da se radilo o dvojici, zapravo to je bila veća grupa, jer 125 mermernih spomenika i simbola pravoslavnih uništiti je preveliki zalog za dva mladića koji su i uhapšeni i tako dalje i tako dalje. Dakle, to se ne dešava nekom drugom i negde daleko od naše zemlje, to se dešava u našoj zemlji. Zatim, propagiranje slobodnog seksa također je jedan od načina i za pridobijanje ulaska u sektu, takozvano pesanje flertom i tako dalje. I kod nas deluje jedna vrlo čedna sekta koja se zvala Božja deca, a koja je okupljala pedofile da bi promenila ime, opet je dobila čedni naziv porodica. Porodica, da. Zatim se manipuliše natalitetom. Znate, natalitetom, na primjer, Jehovini svedoci zahtevaju brak bez dece. Zbog čega? Jer je velika gužva u vozu, ima na celoj planeti mesta, po njihovom učenju, samo za 144.000 vernika i sledbenika Jehovinih svedoka. Znači, što ih je manje, bit će mesta više za njihov opstanak. Zbog toga se zahteva da se bračni partner vezuje sa partnerom također iz sekte Jehovinih svedoka i da nemaju dece. Da bude manje gužve, jer kad dođe sudnji čas, onda će samo oni preživjeti kataklizmu i nastupit će raj.